La sengay bu nang kong yang ngapiong ya pingala re buncet kelwe deta dia pne menenga ya lang akan repi sah boncen rang hadukat ne yang ngapile ya la jong la step kan sa chemyong ki mentoi re ki yong sinyong habu hapi pila pen kelang ajo berkat sohmen por ya langkat pi kat no ngak men lahano kata da thod wa chemrat lenter langakin cuja umat habu hapi ngala chanye dede ngapir kat repisa dang lehen ne tadi yong men kat ngapor pi dang elahano kata da thod wa chemrat tak yong ken mau rangkati umat seleh pisah le ene ngatad lakan de tad bulahen hawe baro hisangay ibu niyo korya pila na ne apor hanga pi penji isangay ipori jad yong hanga pi nang pendai tabu pis niyo bieng ya la jong ya kie unga pi penbayong tawa meneng ala sengapkan sa chilwe hadin nga omran yong long pi ngalakan baro ngakit bok ya pi yong subu pin sa jo ngalakan kata pi hun pisuk derenan nga ubru menduk kang mens niyo ba kata pi lalap en bok tadim sukhadu kas nengai jap yeah Selea yang api saya ture las nengai nang kong ngopi dangin hawe kajang la chani tedaya pi lanan ne jong long hangapi penjio Kiblay chibun pi yong le yong pi kikentin busin men chwa pi penji lakata pis new bieng palatia la jong tikloy bun jep mat habu bon ba irong ngala hun ngalap dieng ki yong le yong pi yang ngatat kat ne la bieng baro hi yong sin bu uy hapingan jawet ngawa ngalong ready ya pi bungan klet ya pi nga klem tomet yang ablare sin pila ino wat wam pi erwe ngala koy bun lindet ya pi ngala jawet ya yung long cenrang la jong ja pertenga kwet sin bu pila jnge yang awat krosa chelwe baro alas niog dang hawe ngala perchang sinbu pila fet nganget piba bere habu pilas niu bieng ya long tay pijit mene dayang apila lebu hakner yang apila leper yaik basumar menri en bok pin biang haman lakas ni ye bu pile ka bieng kalenti Sele yang api saya ture lasengay nang kong ngopi dangan hawe ngajang la chane detari api lanan ne jong long hangapi penji